Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Di pakasaritaan nga intay ikan biya kita ket naggapo. Iti pagama nagpailinga di tinagan nga Alona, iti probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Impagarup ko ani Walter tika forever ko. Iti unos ti talo atawan a relasyon mi, dito'y ko anaam-am mo ti pudno nga ugali na. Rason no apay nga ininot anapukaw ti panagayat ko ken kuana. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Alona, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Anya tinapasama? Damagang pailaang mat. Saan lang arudan nga agandar day tulugan? Nagasukon o. Kababain ka dagiti tao. Ay, buwisit. Nagmalas na talaga. Saan mon apilitan a paandaran no saan a mabalin? Kat, anya nga ruti kayat mo nga ramidak? Isardang mon adi taigid. Tatarimaanam no anya tinadadaan. Anya? Kayat mo amamansyaan day itong uniform ko iti trabaho? Ha? Kat apay nga rod nga agungat ka akasta. Hindi mo nga minususan day ta panunot mo. Kasta? Bumabaak man langan? O sige, magmagna ka no day tate kayat mo. Kunam siguro, labdan ka niya. Kita man no makaawid ka. Ay, buwisit na talaga. Saan mo akuntaran day talugan mo? No saan mo ang mapaandar? Hoy, sapay awan signal ti cellphone ko. Dito'y paymat ngamin awan matatao tinakaperdyan dayto'y alugan. Ay, malas na talaga. Ay. Agbiro kak iti signal. Asino ti awagam? Diyan kasinsin ko ang mekaniko. Itin mo tinambar na kanya. Tas siyak ti mangawag. Anusak nga ibirok iti signal dayto'y cellphone ko. Sapay ko mata sumungbat. Hello? Hello? Ni Alona daytoy. Girlfriend ni Walter akasinsin mo. Oh, apay, Alona. Ano ninsan ko? Kwa. Nadadaal ngamin tilugan kat saan kami ang makaawid. Kuna nang awagan ka, taumay mo kumatarimaanan. Ninsan ko talaga. Kunang namin kankwana, hindi nga dalan na tiyak tarimaan ni tilugan. O sige, ibagam no sa dino ti ayan niyo, taumaya ka dagos. Sige. Agyaman na kainsan. Tanatarimaanan day tulugan ko. Awanan yaman na. Simple lang matiperdi na. Diyak namin kaya't awarwaran. Amok saan mo akayat amagrasaan dagita imam. Okay, manungay ti bayad ko kan kainsan. Agsingsingira kaya rit. Anya katu insan ko na yan. Agyaman na kainsan. Kanayon latan na libre. Nagpatarimaan na kitilugan ko kan ka. Sikakit di met. Basit labahan nagdahita. O kasano? Muna akong tani. Nakamotorak. Ay, insan. Am-amom ka din ti girlfriend ko. Dis istoryam kanyak. Di mo pa inyam-am mo. Ay, huwan gaya man niya. Hoy! Umay ka man dito'y. Huy! Umay ka dito'y kunak. Natarimaan ka din tilugan? Natarimaan damagang pailaan. Tinarimaan da ito'y kalaingan ang mekaniko akasinsin ko. Dinak man bula na kastain sa? Yam amok gayam kan kato'y girlfriend ko. Ni Alona. Hello? Pasensya ka na. Diyak mabalin ti makialamano ken ka tani. Kagras-grasa da ito'y ima. Hi. Nalaing ka talagang agpilin sa? Ha? Nagpintas ti girlfriend mo. Imbitaran da kan tulat tayo to nagkasar kami. Ay, wala. Ibagam, no ka ano? Sigurado nga umayak. Uy, nagmayahatan ti taray tulugan ko. Naglain na talaga dahi nga insan ko. Ang bilibakan ko na. Darasam ti agpataray. Takayat kon ti makaawid. Apay akas tatis Anya manan ayat ti basol ko kan ka. Damagang pailaang?
Awan at talaga ti respetom iti padam a tao. Ani a respeto nga ibagbagam dita. Agasam man, inawagan nak iti hoy iti sangwanan ti kasinsin mo? Tanya ti kayat mo? Sweetheart? Darling? Honey? Saan nakakasta? Nagkurni. Respetaran nak mat Awagan nak kumamat itinagan ko. Saan ahoy? Adula amin, mano atawuntan nga agayan ayat. Di mo pa'y ayak kabisado ti ugali. Inururay na ka ni Beverly dito'y balay. Saan kamat ngaminan nga agawid? Iso ang agawid dun. Taapay ka no, manang. Ay na, addan sa kano pangawisan na kin ka. Apay ngamin ayaan narabyan ka. Kat kunamat asinundo na ka ni Walter. Nadadaulan, jalugan na. Kasta ka di? Buwan manang, inururay mi pa'y at inarimaan di kasinsin na amikaniko. Ala, sana baleta nakaawid kayo matlaan. Uwan matkiti Inayabam ko man ani Walter, tamang rabi dito'y balay. Agap, apa kaming tupay. Kanayon kayon samot nga agapa ita. Jakman ang mumanang. Itala anaamuak analakagayam nga agpudpudot ti ulo na. Iso ang maakon, manang. Rabin tata, agawid kayon, tap na makainan na kayon. Inton bigat manen. Ay na, rabi igaya man baraw. Katuin, kitaan nyo man. Gapo iti sobra pa nagtrabaho yo, di yo pa yan mapuutan ti oras. Kahit ka din nga alaan ti sweldo yo. Inton kinsinas taon baraw. Kayat ko nga urnungay. Katuin na, da kayo ti makam mo. Agawid na karo din O sige. Umay kunto pa siya rin ni Olive inton Sabado ije balayo tata. Welcome ka latta ije balay baraw. Sige, inagarudain. Ala, agan-anad kayo tata. Timot girlfriend ni San Walter, dito umawag. Andiyan nga tati bagana. Hello? Hello, Daniel. Oh, kumusta nga tinapinta sa girlfriend ni Insan ko? Iso ngay nawagan ka. Naragsak ka kasarsarita. Ha? Kasta ka di? Nangan ka ka din? Ay, saan pa nga rod? Arigat ti single. Awan ti agluto iti kanin na. Kat umaya kun ang agluto iti kanam. Hindi pa ikat agselos ni Insan ko kanyak. Sapay nagbakit day dyan nga Insan ko. Maminsan la danog ng kanyak, maplata ko na dagos. Komedyante ka talaga. Ay, kastoya ka talaga. Narigat mait no kanayon ka seryoso. Nalaglag ang tibiyag no naragsak ka. Alona, itay pa'y abusina ni Walter Ijerwal. Inkan Kay kayat kulaang ti ag-commute, manang. Ay kat ibagam day takan ko tapno saan na kan adagasan. Nagboring akadwa day ta alalaki. Alain kan, tapno saan ka amala daw ije opisina. Oh, apay asaan ka ngagtagtagari? Taan niya kumati ibaga. Dandanitan makadanon ije opisina yo. Namdi ka nagtagtagari apulos. Nasakit ti ulo. Kanayon ka matagastano kadwanak. Makapawan kanas ka kadwa. Saan na kun adagasin inton malam? Taapay, naumakan kanyak. Ibagam laang, tapno nalawag ti amin. Basta saan na kun nga umay dagasin inton malam? Tag-commute langan. Fine. Day talagayam. Di uray saan tan agkit-kita. Ay na, amuklata no kasta teksan na, nga kita ta. Ada problema man niya. Seryoso ak insan. Sa anak nga agang-angaw. Naumakan ka ni Walter? Medyo. Kasla sa anak mo ta na naragsak no kadwa. Anya nga rin yung maitulong ko? I-break ko nga tan ni Walter. Ay, sayang mo ti mano atawon a relasyon yun, i-break mo. Kaasimat. Sa bagay.
Ay ayatak ni Walter. Tsak matla ka di maaramid dayta. Kita ang man dayta. Mabiit lang. Inakalaan di order ta each counter. Sige, insan. Ni Daniel ti umawawag. Sung bata ka dagos. Hello, Daniel? Hello, Miss Beautiful? Adda ka manin ang naglaing amang bola. Amang ano mamatiakan ka? Sige ka. Basta, nagkatawa ka. Apay ngay mawag ka? Kwa, kumustahan ka lang, Met? Nangan ka di? Adda, dito yung restaurant ita. Kaduwak ti kasinsin ko. Nag-date ang tuman karot? Anya ti ko na? Tiko na, ayabam ni insan ko, Walter. Tatalo tayo amangan iti restaurant. Sige, ibagakan ko na. Sige nga rod. Jacket asingan ti panangan nyo kininsan mo. Bye. Bye. Kunak man no ang commute kalangan asumrak iji trabaho. Katuan mat. Apay ngay nga rod nga adamat ni Walter nga agur-uray. Ha? Adda? Wan, iso nga rod nga imay kainayaban dito silad mo. Imbagakan ko nga ag-commute taklangan, manang. Talaga asaan ang makaw? Awat day ta tao. Apay akas lasaan ka naragsakan ko na. Diyak man ang manang. Basta, diyak maawatan, tuirik na. Apay at pinakapsutang day ta music at dengkak. Diyak kayat day ta ang music. Anyamot day ta. Isungarong ti kayat ko at denggan. Sige, pasensyaan ka ita. Total, asidagtan iti pagbabaam. Kunakmat ngamingkan ka asaan na kun asukunan. Si kapay ita ti agreklamo. Di mon tupay ammo ti ag-thank you kanyak. Agreklamo kapay? Isardeng mon tilugan. Day talagayam, di isardeng. Kay kayat kulangan ti magmagna. Ngam ti makikadwa iti naungat akaskan ka. Hello, Alona? Naladawak ka di? Saan mat? Agdugaw ka. Ayan na ngayon ni Insan Walter. Saan ka no ang makaumay? Busy siguro niya. Kas jaymat ay dyan insan ko. Tunggalin bitarak, kanaya na busy. Sana kala malagip, no ada ipaaramid na kanyak. Kasta ka di? Kaano gayam ti kasaryo? Kasar? Ay, saan mi pa'y ang napagtungtungan day taabanag? Tapay nga Yapurayo Awan pa'y matibagbagana kasar. Nagkapoy met day dyan nga insan ko. No saan ka pa naka-order? Siya kung ti mapanag-order. Anya ka diti kayat mo? Saan mat ani Walter, dyan ang itulod kan ka dito'y balay, Alona? Sa bali mat alugan, dyan nagluganam. Ni Daniel day jay, manang. Sino Daniel? Jay mekaniko akasinsin ni Walter. Nagpaitulod ka kan kwa na dito'y balay? Kasano numaamon ni Walter? Kasaritak to ni Walter. Ibagak, adyak kayatan. Saan mon akayat? Gaputa jay kasinsin nanti kayat mo? Kasta ka di? Anya ti aramidom dito opisina mi, Walter. Apay anak igtut ka nakakita kanyak, sweetheart. Diyak mo nga umay ka. Talaga akayat ka surprisain. Alam, aglugan kan, taitulod kay di balayo. Kaya't mo ka di, lukatak tiri daw tilugan para kan ka. Walter, saan kan akayat? Aktal nga ka man, sweetheart. Manula ang aldaw asan ta nagkita, kastanti bagam. Ay, agday ta ita, sumaglugan kan. Saan kan akayat? Narigat ka di amaawatan dayta? Break tan. Amo ka napulot lang ti ulong. Isu akas tat ibagbagam. Amok, saan aday tatipun mo amarikrik na Alona?
Amok ngay ayat anak. Kan kasta akmat kan ka. Pasensya kan doon napulot ti ulok no maminsan. Ngam ikare ka. Agbalbaliw akon para kan ka, alaw na. Apoy, saan nakmatan nga awagan, Daniel? Saan ka pa yun nga agte-text kanya? Pasensya ka na, Rona, Busy ang naminita. Anya ko mati pa kabisbisi ang nga Agkasal kaming aminan iti girlfriend ko. Anya? At the girlfriend mo? Atan, anak to'y kaduak dito talyer. Olive tinagat na. Kasta ka di? Kaano ti kasaryo? Siyak ti kanayon nga awagan ni Walter. Kasarita ka kano. Apay ngamin nga in-break mo. Gaputan na po kawan ti panagayat ko kankwana. Agbalbaliw ka no. Numakisinubyan ka kankwana. Awan latam mo kon. Kasta ti kanayon nga ibagana kanyak idi. Ngam saan mo't lataan nagbalbaliw. Kanayon lataan na pudot ti ulo na. Beverly, Jack pa'y lakayat ti agayat ita. Saan nakanapan, idi kasarda Daniel. Aging ga ita, kulkulitan naklatamat ni Walter ng agsinubyan kami. Ngam Jack kayaten ti magsinubyan. Taawanan ti riknak para kenkwana. Tuy pagayam mo, Alona. Alona, pagayam ko, nasaya at nakapanunot ka. Kat saan mo nga inagaw ni Daniel iti girlfriend na. Ken linipas mo matan ti relasyon nyo kini Walter nga iti panagkunak kat nagpukaw ti respeto nan kan ka. Napatag ngamin ang mapagtalinaed ti respeto iti relasyon. Tarigagay ko amam-amum ti lalaki at talaga aparaken ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Alona iti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Ken sound effects, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga inta ikan biyag ita kat naggapo. Iti pagayam nagpailinged itinagan nga Ivy, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Saan ko anaanusan ti nangasikaso iti inak? Isu ita ti pagbababawyak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Ivy diti programa tayo. Dear Mr. Long. Joel, umay ka man anak ko. Apay nanang. Ipan mo man iti silid ni nanang to'y kanon na. Apay asan ada kayo ti mangipan ngay? Nagaduntuman nga artinan. Tila ibagbaga na sakit. Inton mapan ko ipa-check up. Awan mo't nga rod ibagada sakit na. Sige nga rod nanang. Siya kung ti mangipan iti kanan ni Lola. Maalang nga rod. Agsubli ka adagos na mangantayon tumatan. Apay ngay asaan nyo pala ang ayaban ni Lola? Dito'y kusina tayon amangan. Makapawan ganas nga rod akasangsangot na nakaararte. Iso abay am nga iti silid na latan amangan. Total marigrigatan mo't lang nga magmag na. Sige nga rod nanang. Ipan ko ti kanan ni Lola iti silid na. Umay ka sumangon iti lamisaan, Fidel. Mangantayon. Ako pahimat ni Joel. Imbaon ko lang amang ipaniti kanan ni nanang iti silid na. Kasta ka di. Nalangarot. Mangantan. Aday tamat gaya man ni Joel. Apay nga awit mo pa ilang ti kanan ni nanang. Di namat kayat timangan.
Ay na, mangrugi man nga tati kinaartinan. Imbatim lata ko man iti silid na, tamangan tulat na. Ibundaris na nga rod kanuno ibatit. Umay ka nga rodin tamangan tayo. Bay, di ta mabisinan ni Lolam. Gunggunan na, tanakar-arte. Unay katikas na panagsasaom iti inam, Ivy. Ingkakid di ay aywan atap no mangan. Marwam laeng, no kasta ka na yung tiar aramidag. Ket bay amlat nga rudan ang mabisinan. Kasano no ad-ad nga agsakit. Mabalin ka di, mangan tayo pa'y nga umuna. Umay ka mat sumangon, Joel. Nanang. Apay manan asaan kayo amangan nanang. Anya manan ti problema yo aya. Saan ak nga rod amabisen? Tilikod ko tinasakit. Ilutom man kitde. Ay nanang, mangrugi kayo manan. Ado pa'y ti aramidag. Saan aday ta ilot ibagbagayo. Mangan kayo kitde, tapno saan kayo ang mabisinan? Saan ak nga rod amabisen? Nagpaidam kalakit din nga inadak. Ay nananang, awan mapasamak iti biyag tayo no day talatan mangililot iti bukot yu ti aramida. Nasakit nga rod. Apay, nagrigat lakit din aya nga ilutam. Kasanukat na kaida kayo matlatan. Di kayo pa'y matbumangon. Nasakit nga rod dagito'y sakak. Ay, kasta kayo mat. Awan lat, isaan nasakit kada kayo. Pumanaw ka nga rod ito yan. Saan nakbatlaang nga ilutan. Mangan kayo pa'y. Urayan kayo amalpas amangan taalaag tinanganan niyo. Agur-uray ti iinawa kay kusina. Ay, unay kan. Unak lang nga rod din asa anak amabisen. Ay, baka mo kayo nga rod. Panawan kayo man lang. Papanam, bakit? Mapanak man ni Jabalay Darsing. Anya ti iba gamit ti kabsat mo? Ibaga kasublatan nakmat. Isumot ti mga iwan ka ni nanang. Imbag ano kayat na? Ket no adda trabaho dang agpadpada kini bakit na? Uray rumbang laang adwa kami ang mga sikaso ka ni nanang. Saan asyak laang ti agibakbaklay iti obligasyon. Ala, padasam nga rod nga ibaga. No anyamat ti makunana. Anyat ibaga manang. Imayak, takayat ko nga ibaga sumublat kamat ang mga iwan ka ni nanang. Anya? Amumot nga adda trabaho, manang. Kan adda mat trabaho ti asawak. Awan kadwa ni nanang dito'y balay, no pumanaw kami. Imbagkan ka tawan trabaho. Balay laang ti ayan mo. Kat, gaputa kastan, syaklat tangarudan ti agibaklay iti obligasyon. Ano manang? Tas ikakat nga rod tinawaya ti oras na. No agkasapulan ni nanang iti pinansyal, nakasagaan akmat at tumulong. Saan laang asyak ti anak, Arsing? Adamat obligasyon mo ka ni nanang. Pasensya kan manang. Ngam kasanulaan nga ni nanang, no alaak. Awan mang bantay kan kwa na dito'y balay. Mabit lang manang. Alam da ito'y akwarta. Imbag lang nga igatang mo iti masapsapol ni nanang. Saan akwarta ti kasapulak, Arseng? Pasensya kan manang. Talaga asaan amabalin nga alaak ni nanang. Apay balasang ko. Anya ti masapul mo. Agpatulong ako makada kayo, ante. Agpatulong? May papan itay. Ni Arsing kasauyo man, ante. Tasublatan namat ni nanang. Padasan namat nga aywanan tasaan lang mat asyak ti anak ni nanang. Apay, marigatan ka ayakan ni nanang mo. Awang matrabaho. Kasanungay maaywanan ni Arsing te inayaw kaada matrabaho na. Katagsakripisyo di sumardeng pailaang agtrabaho. Ay nabalasang ko. Sika ti babae. Mas maaywanam ni nanang mo. Saan ka kumamot nga agbalin na makasarili? Dumawat ka langan ititulong pinansyal ka ni Arseng. Sige nga Rodanti, no saan da ka matulungan? Mapana ko. Kumusta nga itinapanam? Anyati ko nati kabsat mo. Saan na ka no ang maasikaso ni nanang? Kunak tumat ngamin. Kasano ket adda mo trabaho na.
Makapasuron. Manusam ka din, bakit? Manula nga taon ti panagbiag ni nanang mon. Ipakitam kit di ti panagayat mo kenkwana. Kasanumat ngamin, kat nakarigrigat nga aywanan. Awan ti may sa asaukan kwa na. Ugali ti bumakit Isungayat atidog mo kumapay ti pasinsyam iti inam. Madagos. Ay, nanang, ni Lola, agas-asok ijesilid na. Ay, bayam dita. Inkakitaan na. Itay pa yung agas-asok. Ilaplas ko ti assignment ko. Nagadungamin timpa aramid day jay school me. Kat ilapas mo laktan artilaang ni nanang dayta. Sa anak nga rod ang makakonsentrate iti araramidak. Kapo iti mangmangag ko apan agas-asok ni Lola. Mala nga rod, mapan ko kitaan. Anya ayat ti problema yo. Apay nga asog kayo lang nga asog. Makadisturbo kayo mat. Nagot ti sikat ko, anak ko. Ay na, nagadulakit din nga artiyo. Anya nga rod kayo ti maaramidak no na ut-ut. Iluutam ko maitila na. Ay na, unay lakit din ti kastoy aya. Nagregat ti agaywan iti bakit. Hapay aya adinak maan adusan, anak ko. Alaman langan, ilutak itila na ti sikat yaw. Oh, apay nga da ka arseng. Umay mo ka din sukunan ni nanang. Umay ko lang bisitaan, manang. Isutibilin ni Antinida. Napan kapay gayam nagipulong kan kuana. Una, ta ipabaklay mo mat kanyak ti obligasyon ta kan ni nanang. Manang, awatam kumamot ti sitwasyon. Alawanan, nagadupay lasaom. Sa nabale, tatunggal day off ko, umayak dito'y balayo, tasyak mat ti mga iwan kan ni nanang. Tapno makainanakamat. Nasaya at mat nga rod, no kasta. Kala nga rod, mapanakon iti silid ni nanang. Saan mun sapay a dinigdigos ni nanang? Sa balin ti payud na. Uray ti silid na. Ay na, nagangdod. Kat, di nakarod kaya ti agdigos, tamalamin ka no? Kat ipapudot mo ati pagdigos na. Uray nga rod, mabutang latang agdigos. Pilitam ugali na ti bumaket a mabutang agdigos. Ngam pilitam. Baybay am ka di anak ka ang angdod. Unay kamatan manang. Di mo pa'y maasikaso ang aimbang ni nanang. Kasanon, nuad daw may mang bisita ka ni nanang. Kasta ka di, anak ang angdod? Alawanan, pilitak nga agdigos. Bumangon kayo di tatagdigos kayo. Anya, pagdigosan nak. Wen tama di ti payud yo. Sakit, maditi angot ti silid yun. Kasano, nuad daw may mang pasyar kada kayo. Diyak kaya ti agdigos ta malaminak. Kaya't naksamot ta napatayan. Anya apatayan nga ibagbagayo. Agdigos kayo kitday. No diyo kayat ang makapungtutak kada kayo. Sikan ti agdigos no kayat mo. Bumangon kayo kunak. Umay kayo. Ayan na iko. Di mo guyudan ti imak at masaksakita na. Ipanmutoy ka nun ni Lola mitisilid na, Joel. Nanang. Darasam, tamangan tayon. Kasano ngay no saan naman ang akayat timangan? Ibatim latan itisilid na. Sige nga rod, nanang. Nanang, saan kumatan amariing ni Lola? Kasla saan matan nga gang-angas? Anya, tila ibagbagamat. Ang mga no nakaturog laang. Yung kariingan saan mat nga agriing? May kaman, mapantay itisilid na. Darasam. Sige. Nanang! Nanang! Sa mga agpayso nga umangangas. Ha? No kasta? Awanan ni Lola? Ay, nanang! Apaya biglamat tanti papatayo. Apaya jak nang ganagasog kayo. Apaya pinanawan na kami matan. Nanang, pakawanan na. No saan kayo anaanusan ngay naiwanan. Pakawanan dak no niya tinagkurkurangak nanang.
Day tatay ko na daan naglibas na tayo. Apay naglibas, auntie. Amang ano mo na saan mo na maanusan. So akin ay kayat nanti matay. Anya, kasta nga ta, auntie. Kung konsensya ang naksama titi kasta nga ibagbagayo, auntie. Saan ka kung konsensyaan? Kaya't kulaang nga ibaga. Nga aking ga iti maudi agon daway. Kaya't na nga ipakita ti panagayat na kada kayo nga anak na. Sana na kayat marigatan kayo. Auntie, amom ka de. Dinatay day di amayo. Ado tinagarmi di inayo. Gampulos gawan inaklon na kadakwada. Gaputa mabuteng ka no. Nga mga no makatumpong itimang maltrato kada kayo. Kasta ka di, auntie. Nalaos a panagayat na kada kayo nga anak na. Amom ka di, nga dinasikugan ka asaan ka nakalpas iti adal mo. Kat pirme aladingit na. Ngam sana gimurakan ka. Auntie. Gabi din nakaturpos mo't ni Arseng. Nalao sa ragsak na. Kamaudyanan na kano. Napadasan natin nagpagraduar iti kolehyo. Makasangit ang kadagita nga istoryayo, auntie. Agbabawi ak. Tasaan ko na ipakita kanina ng tipanagayat kumatkan ko na iti maudi akong taway. Amom, oray siguro saan ka dumawat iti pambakawan iti inama. Amok ka napakawan na kan. Kasta ti panagayat na kada kayo. Kasta ti panagayat ti maysa nga ina iti anak na. Ketrumbang kumala ang asubadan iyo matday ta a panagayat. Nanang, pakawanan na kuman, no saan kayo anaanusan, hindi si bibiyag kayo pa. Agpapabawi ak, ngamawanan maraminak. Nalanawan ti amin. Agyamanak kada kayo. Itinalaw sa panagayat yung kada kami kani Arsing. Saan kayo ang mapukaw itilagip ko? Kandito'y pusok. Sapay ko ma. Tagkita tantupay iti may kadwa biyag nanang. Patpatgan ka unay. Aging ga ita, numalagip ko day dinanang agarubos dagiti lulok. Gaputa amok asaan ang nagbalin anasaya at nga anak. Tuy pagayam mo, Ivy. Agyaman ak pagayam Ivy iti dito apakasaritaam. Kaya't timakonak, anusan tayo kumang aywanan dagiti dadakkel tayo. Taamin tayo kat agtungpal iti panagbaket wenno panaglakay. No ammo tayo nga aywanan dagiti dadakkel tayo, isunto met ti aramiden dagiti anak tayo kada tayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Ivy, manipod probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica, kanitimot direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez, and sound effects, Jonah Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito yung istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay ni imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat naggapo.
Iti pagama nagpailinga di tinagan a Lolita, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely, nangato ti arapaap ko para iti anak ko. Ket gapo siguro iti saan a nasayat nga aramid ko, iso asaan kumet, anagunod ti baligi. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Lolita, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Kaya't mo asawan anak ko. Si kamanan ti makaawat iti kangatuan apam madayaw ita grade 10 kayo. Wen nana. Ay na talaga abilibakan ka anak ko. Awan makaagaw kan ka iti dayta a pwesto. Manipod first year kayo. Si kalata ti first honor. Wen nana, tay paspas nagpungamin ti panagadal ko. Ay katrumpang laeng anak ko. Kat kayat ko. Si kamanen ti makaawat iti kangatuan apam madayaw. Intun agraduar kayon iti senior high. Sige nana, ikarigata. Tapno awan makaagaw kanyak iti dayta pwesto. Anya nga ikarigatan, aramidem anak ko. Kasta, si kamanen ti mangyukor iti medalya ti anak ta. Ay katuwin alakay. Kasla kayat kumatapadasan na, no niya matirik na ti mangyukor iti medalya. Ay saanen lakay, aggaget kalatan nga agtalon. Tapno sa ganaan ta ti panagkolehyon to ti anak ta. Ala no isuti ko nam. Kayat ko apasikatan ni Suling. Masapol ang napimpintasak to. Kan napimpintas ti badok ng iso. Apay, di anak na ti makaawat iti may kadwa akang atuan na pamadayaw? Wun, iso ti imbaga di anak ta. Urayan niya tar aramiden da di Marvin, amangagaw iti kangatuan a pamadayaw, saan to ngagbaligi. Apay akas tamat ang ti bagbagam. Amo ka, umapapal iti anak ta. Ay, bagamat bakit? Agpaiso ti bagbagak lakay. Mariknak dayta. Si kamot gayam dayta, Suling. Aywan, Lolita. Gumatangak man iti badog. Usarak indon isabit ko ti medalya ni Marvin. Siguro, namnamaam ani Marvin ti makaawat iti kangatuan apam madayawan niya. Ay, awan ti kasta panunod ko, Lolita. Noan niya ti kabailan di anak ko, ay katpagyamana. Ulbod, madamdamag ko, apermi kano ti panagpapansin jay anak mo kadagiti maestro, kan maestra iya pagadalan. Kanayon pa'y kano nga agirigalo kadagiti teachers da. Dagiti teachers, ti mangayat agumatang, kadagiti produkto mi anak nateng. Kat kas panagyaman ko matan, ta maisuro damot ang naimbag jay anak ko. Iso saan kun apabayadan no dadunga. Tuho, style mo kit dia. Ngam oray anya ter aramidem. Jay anak ko latta ti valedictorian. Ay kat kablaawan ka gapo iti dalita. Sa anak nga umapal, Lolita. Anya manendag itaawit mo amapan ijay pagadalan, Marvin. Pagsip-sip mo manan. Ha? Saan nana? Paala ti may sa teacher ko na ito Gatangan na ka no. Ngam saan mo apabayadan? Uray ibagak as andan abayadan. Ipilit dalat tamot ti agbayad nana. Ay katwan ta saan mo ida magatang? Saan mo apabayadan? Iti kasta, agbalin ka na bang lokadakwada? Saan mo takasta, nana? Ay na, ibagakan ka, Marvin. Saan munto am artapan di anak ko? Babaan laeng iti panangitid mo iti regalo kadag iti mamaestram. Hamukmat day ta, nana. Gapot amukmat. Nalalaing ni Banji ngam iti siyak. Imbag magtaamom day ta. Kumusta ngay, anak ko?
Awan ka di pa'y imbaga day pagadalan nyo, no si kamanan ti valedictorian. Nanang, awan pa'y ti imbagada. Kasladyak namnamaan na siyak ti valedictorian ita. Adi dagiti exam mi anangat nga to tinaalan ni Marvin nga miti siya. Anya, amangan mo't no sasauran dakan. Kasano mo ngamin, kat kanayon ti panagregalo ni Marvin kadagiti mamaistrayo. San aday ta ti makagapunanang. Talaga nga inatiw nak itaatawan ni Marvin. Ay sana mabalin. Mapanak agreklamo iti pagadalan niya. No saan asikat ti valedictorian. Anya, ay saan yung aramidon day tananang? Tanakababain. Agparbeng ka bakit? Sana nasaya ti kastang aramidem. Nasakit tinakam ko lakay. Manipod first year da. Ti anak ta ti valedictorian. Itakit din nga agraduar da asaan? Kat aminado mo't di anak mo nga inatiw ni Marvin itaatawan. Sinaur da lakit di ti anak ko. Mapan ko kasao ti maestro da. Pangasim bakit? Di kagar aramid iti pakaybabainan. Kasaok lang mati maestro da. Damagak no apay asaan ati anak ta ti valedictorian. Ala, palubusan ka. Nga makisao ka iti nasayaan. Apay ngay akas niya, sir. Saan mo ten ati anak ko ti valedictorian? Manang Lolita, bimabang amin ti grado ni Vanji. Alangan mo't nga iso ti pagbalinan mi a valedictorian. Unfair mo't kini Marvin. Tamo na nga inatiw na ni Vanji kadagiti exam. Adayamot kas jay, sir. Kaya't yung asawan, timabad ti anak ko. Kat limaing ni Marvin, kas jay kade. Ti anak yu ti pagdamagan nyo, manang. Ngem adang amin damag ko nga the boyfriend di anak yu. Amangan mo't no day jay ti nakadadali ti panagadal na. Anya? Ada boyfriend na, kunam, sir? Nadamag ko lang day tamanang. Saan ko anapanagnakan? Namamuna ka no day di alalaki. Tadumay dayo da dito pagadalan nga basketball. Pamadakas lang day ta, sir. Amangan mo't no sinaoryo ti anak ko. Manang, sana mabalin nga agsaor. Uray kitain nyo amin a test paper da Marvin kan Vanji. Saanan, sir? Sige nga rod, patuloy akon. Sige manang, pasensya na talaga. Ngam awanan ti maaramidan mi para kini Vanji. Gaputa talaga abim maba dagiti grado na. Agpaiso ka di nga da boyfriend mo. Ha? Nakaamon niya matitiday tanana? Ken ni Sir Mark? No kasta, napan kayo ija opisina na? Tanapanak nagreklamo. Apay payla ang anapan kayo, nanang. Imbagak lang arudan nga inatiunak ni Marvin. Agpaiso ka di nga da boyfriend mo. Kat iso ti makagapo abim mabadagiti gradom. Awan boyfriend ko, nanang. Talaga lang siguro abim mabadagiti grado. Awata mong ti kinapudno bakit? Kanya ngay nga rod. Ti panunutin takit di ita kat ti panagkulehyo ti anak ta. Sabagay ngam nakarkaron ti lastog ita ni Suling ken ti anak na. Apay ayang amin napudot ti daram kadakwada. Kat awan mo ti madingar aramiden daken ka. Amok nga papalandak. Anya ngay kumati apalandaken ka. Ti kinalaing ti anak ko iti pagadalan. Kat nalaing mo ti anak na ngam nalalaing latta ti anak ko. Panunot mo la dayta, bakit? Saan da ka nga apalan? Unay dayta na panagpapintas mo, Lolita. Ta saan amabalen nga artapan nak ni Suling. Uray valedictorian di anak na. Masapol na napimpinta sa klapta. Unay kalakit din na yata saan mo akayat agpaatiw. Sigurado adumanon manan aging gatlapayag tingirsina amapan mangisabit iti medal ti anak na. Tanya nga rod ngay, ugali na tamaragsakan mo't iti award ti anak na. Uy, surungkon! Itata nakagraduar kan iti high school. Kaya't ko nursing a kurso ti alaam. Katwan na nanang, no iso ti kurso na dayo. Madanak to ni iti anak a nurse. Kabalandak nga rod apagadalan, nanang? Ay katigarigatan mi anak ko. Ni nga ta Suling.
pagadalan na mga tatay anak na. Wen nanang, kinamaestro ka nung matikayat ni Marvin. May mayat at tinapilik a kursom. Si kamat ti masabat ko, anak kaukod itinwang Marvin. Kunak man no agad adal ka. Nagsardengak pailaan, nana. Awan namin usarak nga agadal. Agur nung kami pay, sa akag tuloy nga agadal. Day takot ti maganab yun. Ita, saan ka na makaadal? Nana, apay ka di akas lang ng sakit tinakam yung kada kami. Awan mo madingar aramidin mi kada kayo Gaputaan mo nga daapal yu kada kami. Idi pa'y high school kayo ken ni Vanje. Kayat mo nga artapan ti anak ko. Aging ga nagbaligi ka. Nana, saan ko nabasol? Nubing mabadag iti grado ti anak yo. Di ko namkit de. Nagbaligi ka asimip-sip kadag iti mamaestrom. Sige nana, labsan kayo pay. Adu pay ti aramidak. Anya ngay ita, saan mo matla kabailan a pagtuluyan ti anak mo? Agtuloy tumutla ang makaurnong. Dayta, ti makuna a karma. Ay, jak amukan ka, no anya ti ibagbagam lolita. Nagsardang jay anak mo. Jay anak ko, agtultuloy iti panagadal na. Kat iti saan amabayag, may santon anaan-anay aners. Ay, kat kablaawan ka. Maragsakan akparakan ka. Maragsakan ka? Wano permi nga apal mo. Ibagak maninkan ka, Lolita. Awan ti apalakkan ka. Sa anak ama nagapal a tao. Si Mardang matgayam ni Marvin ang nag-eskwela. Amoyo mat nga awan katulungan dananang. Sana kas kadata yung adda ni tatang. Gunggunada kit di Apay ka di akas na ti pa nagsasauyo, nanang. Gapo taaging gaita. Nasakit pa'y laang tinakam ko iti panangabak na kan ka. Apay adiyo pa'y lamalipatan ti may papan iti day taabanag, nanang. Lipatan yun day dyan. Ay, saan ko malipatan? Ala, igaad mo kit di ti agadal. Ta ipakita ta kadakwada ang nalaling ka. Kan ad-adayo ti maragpat mo ngem ni Marvin. Apay nga ta ako na ti anak mo, ama ditirik nana. Saan mo't nga gurigor lakay, naglangan nun adi na oras. Mga ano na banuglaeng, barang numayatan tirik nana inton bigat, kat mapanin nag-eskwela. Ay, wan nga rod, sayang ti maadal da itangal daw no sana sumrag. Bumawin tulat ta Malah tailutwak iti naimas asidaan. Tapno daras pumigsa. Nagimas lang arudan ti linutok amasida. Ngam ko nam asaan kalata makapangan. Talaga ama di nanang. Rurusukan ako. Sus. Madinsa na ito yan na bakat. Anya ti kayat mo asawan lakay. Kasaritam ti anak mo. Amangan mo't mo aginaw. Anya, sana mabalin. Agpudno ka man kanyak, Vanje. Masikog ka kadi. Nanang, sandak kumakaungat. Nailawan kami kan ni Jasper. Sino day ta, Jasper? Namabok pa'y na ang edi high school kami, nanang. No kasta. Agpaiso jay imbaga ti maestro yu idi kanyak. Nga adda boyfriend mo? Wala nang pakawanandak ko ma. Talaga saan ko na mayulo ti agadal. Makiasawa aklaangan. Anya? Amumatan ni Jasper ama si Kugak. Kat na ko na nangagkasar kami. Oh, nakapasyar kayo mayat manang. Ay, kayat ko ti dumawat iti pasensya kada kayo, sir. Para itian niya.
Para iti naisawsawang ko iti. Agpay sugayam nga dan kaayan ayat ti anak ko. Ket iso ti makagapo asaan nan amaipas na ti agadal. Ket, kumusta ita ni Vanji, manang? At kasaran sir, tamasikugan. Ket no at dapan nakabalin na, may saka kumaaninong iti panagkasarata. Ay, anyan nagiti ubing ita. Ay ket, sige amanang. Maragsakan ak, no kayat dak nga alain aninong inton agkasarti anak yo. Kayat ko kumatiagkid daw iti pamakawan ken ka, Soleng. Imbag pay ken ka. Tamay sa tawon laengen, maestron ton ti anak mo. Ay na, pagyamanak launay numapasamak dayta, Lolita. Sabay ko mga agpayso tamakalpas ti anak ko. Saan nga imposible dayta? Gaputagpada kayo anasingpad. Patsyak nga agbaliki ni Marvin. Agyamanak, Lolita. Ay, kita tinagpanagan ti anak ko. Gapo iti panagsasaukan ka iti. Nakiasawa di na oras. Saan na bali? Tanay kasarmat. Saan apinanawan tinakasikugkan ko, ana? Sa bagay ngam ti ambisyon ko para kan ko, ana. Kat saan anatumpal. Gaputa saan na kanon amay ulo ti agadal. Ay, sayang. Ita, may san a maestro ni Marvin. Ket ti anak ko met, duan ti anak na. Mababay na kinisuling tunggal agkita kami. Gapu iti insawsawang ko idi. Ngem saan anagimula iti sakit tinakam kanya. To'y pagayam mo, Lolita. Agyaman ak Lolita iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makonak, saan tayo nga agbilang iti piek adi pay napesaan ti itlog ako nada. Sursuruan tayo ti agpakumbaba. Tamas agbaligi ti tao ang napakumbaba, ngam ti tao ang natangig. Buano papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Lolita, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Longley. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Ken sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.